Egusu akao sebia refia ene 25th. I Ghana month na mu ne wono ne madofo mienu mefo mu ni agre wo ma woda meba na me de ato so na Ghana month ye hwe tire ye de eboi ye hwe ahodo no bi e ba wo foforo nso wo ho ye hwe bimba Abusua adofo me mamu nyina akwa baba S Beauty Care sa ye fa ahode bosome month of March nso de na chese Ghana bosome ne nya bowura Ghana bosome mu se pe na sese ye niema e kire Ghana na eneti a me boy ese ene ye fende bantu the nuts yes ye the first like e kantekua ho because yes sisi nkruwa yes sisi nkruwa utimi de fa ho ankasa eno anso watwe anim kakra me ye friend pancake ene yes pons se utimi bubo we sisi so a se mo amohwe time a ye nya afa hodie na mo nkaba styles no ene eno an yegusu hye no se bosumi we ye bowura Ghana bosumi mu na de ye medane se TV stations be bit to say multimedia omaji aboso ankasa samukai ye share with fufu party enya asam ketwa inti se ne mo ho smash wa ha ye pese muti ase se ye wajo ye ya hye sa abosumi we ase ye African styles which is Ghana styles ye we wi a bebre beba ye pese mu hu se Ghana ye rain free ye tete niema woni mu denso a onse de first nanka salon buye inti nanka ye fa nkwala nkwa salon sisa ubedu baby na maame bi ni baby tidue bi ase na wabomodin a kire no otwetwesi ni ti so owia ne ba no ho aye fefefe obi wo ho a ene ne ye gyaye first on your course 6 form or form 5 ye bo sa ti we mu nyina wo schools utim se girl no ho aye fefefe ene kra de uko YouTuber ye didin fofra to so nti at the end of the day obehu say sister ase bibini wase Ghana ni ba nanim krukru wa fefefe nti wa wo hwese ne sister waje na hwene papa bi ato ne kom na wa hye ne Ghana ntoma fefefe na me di role a what me say sister we Ghana ni ba mbato ye Ghana ni nkaso ye South Africa ni o wo firi krom ha ya arene ne fata ododo na wa hwe de we anenim ada ofefefe na obitimi kaske na madam me so me menim nya round ye wonso ye wo sala ye be ya mawa ebe ma wanim ada ofefefe no matter say ye wanim shape ne tie no ye wo se ne be round na won se me ye nyina no me ye ba ko bi awie a na me de me se shape na entimi ma nanim ene nanim fa fefefe nti se ne wanim ti bia no wo December head kra me nsuro ye be roli ama e be te se match ati ase wo ti bi dia match bibia nti no matter say ne wanim tie wutitie na madam eni matutu kakra nso a metimi abo because me say sister ase na eni nyina wani matutu aye wo style aye be ya ebe mo wani mada ho fefefe obi kura ni hu se yesi ohima wo baby what you say nti eno na megusu role no na ye role ni nyina awia na madam we ye ya obetimi ada because eni nipa bebre feel say ye woti styles ni bi wo ho a eye ya dodo baby and then sabajimi bre na twem ye bo wuti a wutimi da enu ti ne use kinki no ye nye wutwintwan na okofi a afa nu akope penkiller da bi we wu bo no aye comfortable na wutimi dey enjoy Ghana month mi sweetheart ye oya da from boko nti na me see ubetimi dey march bibia because we are in the month of March into tina so said dia forget December head no ye be any March a client in why fe yegina S Beauty Care Adom me see S is a home of beauty wa wo hwe ne ti ya chese sister I'm so wie ya jama okro ade pe nkoso ahema ma afata na nkasa
Inti ye momodin ase South Africa manti. Bo modin atwam fa ha. Ye be ma ho aye fe papa. Enti we na mema ni pe no. Wahu na ufri awudomi ba. Ye billboard eye kakra. Na amazing unim no da so tima kunkum. Mami tu odbia ho. Ube unso wa billboard ni so kakra. The number is 0244 524151. 0244 524151. Freya Keke. Neha is home of beauty. Yeah. When you nyama ni utrini, nti se wokọ esna hye nso no design ye ne kama mawa. Na je se ne wani mu na okro nti Ghana month ne bibia ye de ma wo aduane ya chechire ne ma hudo bi a wa wo fie nkra ibe makwan obetimi aye na keep you busy what you say ti follow yen na amamre ne amane hu ne ma bia no Ghana month ye de be ma wo na bibia mu no ya ma apomudin ni kan ewo mu ewo se wutimi hwe apomudin hu nsem yi so ni apomudin pa ye kwa wo nkobi na da ho wonwan nso yare ansa na ebeba no ebo nka ye na ese ye yi ye ni ane ade nye ne say tuberculosis 20,000 plus 2024 enipa nko ye wo mu so ni obi ti fie wa bo wa bayi ane na me wa ya wo na me wa ya ye wo ba wi ase na abo wa nti problem ti aso ohwe na wo tu ho na mo ne nyina ya hwe na ya bo ye ho ban me a me nkrofo age won wadwa